Bite bakunzi wa Imperial TV plus 257 tukizere ko mumeze neza atukizere ko mukomeye nimi kuri microphone. Please imbere ko twinjira mu kiganiro cyacu nyezina gutaragira subscribe kuri channel yacu ya Imperial TV, taragira ama like ku ma page yacu yose yaba Instagram yaba Twitter yaba Facebook. Uno munsi tuza kuvugana kuvyerekeye umuhungu witwa DJ Kiss. Ama notification ni menshi, abafunzi b'umuziki ndondi bakeneye kumenya DJ Kiss ninde. Uyu muntu twama twumva mu ndirimbo z'aba upcoming nka zose. DJ Kiss from Canada, DJ Kiss from Canada. Imperial TV yashimye kubarondera amakuru yose ajanye na DJ Kiss. Imbere ko tumurondera DJ Kiss, reka tubumvishe zimwe mu ndirimbo twama twumvamo izina gitwa DJ Kiss. Hama tugaruka kuri microphone tumurondere DJ Kiss. Ndazi ni byinshi muza kumenya about y'umuhungu. N'umuhungu mu diaspora aba muri Canada, numwe mu bahungu yakaragerageza gufasha aba upcoming. Ni byinshi tuza kumva, reka tubumvishe kwanza izo ndirimbo, hama ibindi tuza kugaruka den kuri microphone. Hama utaragira subscribe, please wandanye ugira subscribe kuri channel yacu ya Imperial TV plus 257. You're only water, DJ Kiss. You know what she DJ Kiss. DJ Kiss. Yes, nguko twavemereye ko tuza kumurondera DJ Kiss. Twamuronse kuri telefone, reka tumubaze DJ Kiss. Reka banza aramutse abafunzi ba Imperial TV, hama acha twibwira DJ Kiss ninde, abaye akora iki mu buzima. Hama tugaruka kuri microphone, ndazi ni byinshi muza kumva kuvyerekeye umuhungu DJ Kiss. Koko ni comment nyinshi tuguma turunga ku ma page yacu, tukeneye kumenya umuntu yitwa DJ Kiss. DJ Kiss ninde? Vipi bro, umeze neza, urakomeye? Ndakomeye sana kabisa. Nje nitwa DJ Kiss, mba muri Canada, de Montreal, Quebec. Abakunzi b'umuziki ndondi hamwe n'abafunzi wa Imperial TV bashaka kumenya n'ubwayi bucuti mufitanye n'aba upcoming. Aba baririmbyi bariko baraza kuko nta ndirimbo nimwe isohoka tutuvise mu izina gitwa DJ Kiss. Nje navuga yuko umuziki ndondi warahindutse, kandi aba upcoming benshi bazanye n'inguvu nyinshi sana kandi barashoboye. Niyo mpamvu aba upcoming benshi bakeneye yuko umuntu wabaje iruhande, umuntu akababaza neza eske habuze iki kubera mu bandanye ibikorwa by'iwanjye umuziki, bakamyegera. Niyo mpamvu benshi aba upcoming ahora banyegera bakambaza ati habuze iki n'iki kubera tubandanye ibikorwa by'iwacu by'umuziki. Nico gusa novuga. Didier, n'ubwayi bucuti mufitanye na Alvin Smith, n'ubwayi bucuti mufitanye na Wizzy Design. Abo n'abantu tumaze kumva n'abandi benshi tumaze kumva mu ndirimbo zabo maka tumva ijambo DJ Kiss. Alvin Smith is my brother, Wizzy Designer is my brother. Bose ni kuvuga ko dukorana tugafasha mu bintu ibi n'ibindi. Niyo mpamvu uzo kumva DJ Kiss mu ndirimbo nyinshi kubera gusa benshi tubana hafi kandi tukumvikana kandi tugahanurana, kandi ni kubera nje y'umusani afise respect byo turashobora gukora na byinshi kabisa. Bajya babiri n'abantu bafise respect n'abandi cyane. Didier, kugira bame bakuvuga mu ndirimbo zabo nuko ufise ikintu bawaterereye swati muri clip video cyangwa muri audio. DJ Kiss ugira iki kugira bame bakuvuga muri zo ndirimbo zabo? Uba washize amahera yawe muri video, nuri mu manager wabo cyangwa bimeze gute? Abarundi muri rusange n'abakunzi b'umuziki ndondi bashaka kumenya DJ Kiss icyo afasha aba star baba upcoming bari ngaha mu gihugu cyacu cyo Burundi. Murakoze sana kuri iyo keso, kandi ni benshi sana barabakeneye inyishu kuri iyo keso kubera nari namaze kuronka notification nyinshi sana zikeneye réponse y'ibyo bintu. Abasani benshi n'abagenzi biwanje kandi turatuvugana buri munsi. Sikuvuga yuko bavuze ati ngo DJ Kiss mu ndirimbo zabo n'abaya amahera cyangwa iki. Oya, benshi n'abagenzi, ariko bamwe na bamwe ndabafasha ikintu bakambwira ati nivyo gendera ukunyene, reka tukuvuge mu ndirimbo yiwacu. Nuko bimeze mugabo benshi warababigira for free. Kiss, tuvuganye kuri gato, watubwiye ko Wizzy Design hamwe na Alvin Smith ari aba brother wawe, murumvikana? Bisigira ko ubafasha kubera ari aba brother bawe cyangwa murafitanye partnership? Urinjiza bakinjiza cyangwa urabafasha gusa kubera kubafasha ari support gusa, cyangwa urafise n'ikintu winjiza wewe? Dushaka kumenya, tubwire ukuri tumenye ngene ibintu bimeze hagati yawe nabo ba star. Kweli kabisa, wengi wao wananisema kwenye nyimbo zao sana, utasikia wanasema DJ Kiss
wengi ni marafiki sana, wengi sana ni marafiki, na kabisa hakuna hata chochote kile huwa nawapa, wala hakuna kile kitu chochote. Huwa tunasaidizana tu kwenye muziki, tunasaidizana si wote. Anza kanambia DJ Kiss, unaona hapa nataka ni shoot, pinakosekana hichi kitu, je inawezekana ukanisaidia hicho kitu? Huwa ndio tunasaidiana hivyo, ila hakuna chochote kile huwa natia au wananipatia. Kabisa ndio hivyo kabisa. Na wasanii wengi inachangia kwa sababu ni marafiki zangu, wengi wao tunachat, na sio kwenye muziki tu, huwa tunasaidiana kwenye mambo mengine pembeni zaidi. DJ Imperial TV irafisa amakuru ko DJ Kiss agira yugurure label yiwe nga mu gisagara cha Bujumbura, kandi son muri Fevrier ushobora kuri nga mu gisagara cha Bujumbura. Ayo makuru yo bari yoga DJ Kiss. Imperial TV ni kweli nataka nifungue label. Na nitakuwa ni label kabisa East Africa tatingiza, kwa sababu ni label ambayo itakuwa natoa wasanii, nahitaji nitatoa wasanii 5 kwenye label yangu, na itabidi tanunua msanii nitamtoa kwenye label kubwa sana hapo Burundi pamoja na Rwanda. Atakuja kuishi Burundi na atakuwa kwenye label yangu, ila nahitaji wasanii 5 kabisa kwenye label yangu. Itakuwa ni kali sana kabisa, itakuwa ni kali. Naona nikiongea sana hapa huenda kitu hakijafika, ila itakuwa ni kali kwa sababu nimewekeza pesa nyingi sana kwenye hiyo label. Soon itaziona. Nakuja hapo Burundi, nimepanga nije mwezi wa 2, ila kwa sababu ya corona hivi naona nije mwezi wa 5. Lazima nitafika kabisa, watu wataenjoy. Didier, turabona kirundi ko kiratugora na kibazo turashobora kutwishura mu Giswahili, na kare turi muri East African Community. Turafise ikibazo dushaka kubabaza. Mwavuze ko muri mu kugurura label nga mu gisagara cha Bujumbura, kizo birimo abastar 5 bo nganyene mu gisagara cyacu. Urashobora kutubwira niba atari banga aho bastar 5 bifuza kuzoshira muri label yawe? N'uyo mustar umwe uzogura avuye muri indi level ikomeye ukamushira muri label yawe. Urashobora kubatubwira niba atari banga? Ndio kabisa. Sorry sana kirundi wao kinanisumbua, sababu ya kiongea ni kigumu sana kwangu. Asante sana kwa kunipatia hii nafasi ya Kiswahili. Ndio kabisa, imekuwa hitajika nitaanza ongea, ila acha niongee kwa ufupi. Kwenye lebo yangu msanii ambaye ndamshika Burundi ni wengi sana, ila niseme tu huyo mmoja ni Wiz Design, pamoja kutoka Rwanda ni mwingine anaitwa Kivumbi. Kwa sababu gisi wanavyoendana wakimatch kwenye lebo italeta uzito fulani. Ndio, na wengine mtazidi kujua lebo kitoka, sababu nimewekeza hela nyingi sana kabisa. Ni Wiz Design pamoja wengine anaitwa Kivumbi. Kubera iki washimye gutora Kivumbi wo mu Rwanda hamwe na Wiz Design? Hama kubandi wa star wa upcoming babifuza kuja muri yo label yawe zogenda gute, canke urabiki kugira utore umustar uzokoresha muri yo label yawe? Kabisa nimeamua kumchukua Wiz Design kwa sababu nikimsikia hata yuko kwenye gari nikiendesha, style yake hivi inaleta match moja hivi ya Burna Boy, Bad Man. Alafu nikienda kwa Kivumbi nikimsikia anavyoimba hivi Patola King, yani wakienda pamoja kufanya kitu kikubwa, wataweza kufurahisha jamii, iweze kuona kabisa muziki wa Burundi unakwenda mbele na East Africa nzima tumechukua kabisa. Hilo ndio lengo langu likubwa. DJ Kiss, turafise amakuru ko hoba hari ukutumvikana hagati ya Dolphin Dankala hamwe na DJ Kiss, arashobora gukora ka beef. Ayo makuru yo bariyo mwafuyikiwe na Dolphin Dankala, numurapera azwi ngaha mu gisagara cha Bujumbura kandi afikora neza. Turafise amakuru ko hari beef hagati ya DJ Kiss hamwe na Dolphin Dankala. Dolphin Dankala is my brother. Ni mtu ambaye nilikuwa na mheshimu sana, na ni mtu ambaye tumesaidiana kwenye mengi, ila I don't know, sielewi kwa nini. Respect is number 1, ila sielewi kwa nini imetokeaga akaniandikia vitu vya ajabu sana, ila kuna vingine siwezi ongea hapa kwenye mtandao, ila nimemind kabisa kinoma. Ikintu cha mbere mu buzima, respect is number 1. Didier, mu majambo make urashobora kutubwira kubera iki washimye gukorana n'aba upcoming, why utashimye gukorana n'abastar nka ba Satbi, ba Fizo n'abandi benshi, washimye gukorana n'aba upcoming generation shasha kubera iki? Fizo n'umugenzi, Satbi n'umugenzi, bose turachattinga fresh,
mugabo nibo bamaye ide yo gufasha aba upcoming. Barambwiye bo barafisa amalebo, donc nibo bazana ide mu kumbwira ati umuziki w'ubu koroku kubera nje sindi mu gihugu cyo mu Burundi. Nibo bari mu itengaho nyene, nibo bama amaide menshi kandi nibo bama amakonseil menshi kubera umuziki ndundi. DJ Kiss mu kurangiza ikiganiro nakaye kajambo wobwira abakunzi b'umuziki ndundi n'abastar muri rusangi, hama ku bwawe ubona aho kugwa iki kugira muziki ndundi utera imbere cyane? Kabisa ushauri naweza kupatia tu Warundi kabisa, wa DJ washaweza kufanya kila kitu, support kila kitu, wa DJ washasikia, watangazaji pia wanajitahidi kutangaza muziki wa Burundi kabisa. Kinachobakia tu kama ushauri kupatia wafanya muziki wa Burundi ni collab international. Ndio kitu sababu kinakosa sana kwenye muziki wetu wa Burundi. Asante sana. Haraka video kwa kala trending sana kuri social media, wambaye ikoti lao ya Louis Vuitton. Iyo koti mzee tunaionaga wakina Tiger wameivaa, wakina Chris Brown, wakina Mopao Mokonzi. Inasokuwa imekugharimu pesa kama ngapi kusema wewe nonowe bro? Kabisa. Ile koti imegharimu pesa nyingi sana. Nimeuza $700 za Canada. Wakati naitia kwenye mtandao kuna demo moja hivi kananiambia hata Burundi hizo ziko. Sasa nikamuuliza swali moja, unaziuza kwenye dola au unaziuza kwa marundi? Mimi nimeuza kwenye dola $700, tia kwenye marundi sijui ni ngapi. Ile nimegharimu pesa nyingi sana kabisa ile koti, sababu ni koti ambalo limetrendi na mimi nikasema lazima nilitafute kabisa. Ila mashallah nimepata nyingine Dior inanunuliwa pesa $850 za Marekani. Soon nitaiona kabisa. Asante sana. DJ Kiss urashobora kutubwira abandi bantu bari ngaho muri Canada barako bagerageza gufasha umuziki ndundi kuwuteza imbere, turekanye na DJ Kiss urafise abandi bagenzi bawe muba mumfashanya mu gufasha aba upcoming kugira bakora ibintu bimeze neza kugira umuziki w'u Burundi utere imbere? Asante sana kwa hiyo swali. Ndio wapo ambao wanaosaidia kabisa, wanaosaidia sana wasanii wa Burundi. Vile wa kwanza anaitwa Super Mario Balotelli from Canada, wa pili anaitwa Jean-Pierre the Most Expressive, na watatu anaitwa Saido Nyanga. Hao wote wanaishi Canada, Montreal. Wote kabisa wanasaidia wasanii wa Burundi na pia tunasaidiana kwenye mambo mengi sana. DJ Kiss nubwo ahe bucuti mufitaniye we na Lamar Difa n'umuchargé de programme kuri Imperial TV, tukaba dufite n'amakuru ko yazo wahagarikiye lebo yawe nga mu gisagara cya Bujumbura. Ayo makuru yo bari yoga bro? Lamar Difa donc na famille yanje kubera bya mutipe na vraiment no brother yarandetse vraiment. Yeye ndio naisimamia kwa sababu ndio niko huko Canada, yeye yuko Burundi. Yeye ndio naisimamia hapo Burundi kabisa. Yeye ndio kila kitu, yeye pale kwenye lebo yangu itafungua Sony kabisa. Sababu Lamar Difa ni mtu wa watu. Kabisa. Ni kweli. Reka dufate kano kanya dushimira abakonzi bacu wa Imperial TV bashoboye gukorana ikiganiro cyacu cyose. Reka dushimire na DJ Kiss nga Imperial TV, turaguteye intege, tunakwifurije imigisha myinshi, Imana iguhezagire uzane iyo project yawe nga mu Burundi. Abarundi abafanzi b'umuziki ndundi bararindiranye igishikiro lebo yawe, hama utitse kutaragira subscribe please turagusaba tugire subscribe kuri channel yacu ya Imperial TV. Ciao.